Kay ban kuburan kala berakso ko, wala pan kuburan nan kan ko, pohon kalikan nanalak nan kanyai ko, pohon kalang langan way balikan koros, pohon ko kabna karyaw, so ko pong labala po yung amisyon ko bungkan, speaker o trawa kan koros ang pinin ko gusunat kaysa kan wain tuanpi, kaunen ways laban mumutso ka no ichungal wow choro rong chon tuanpi yunsek. Nan sa matal program ka besen mi ko child ban ke jan mamang ipane autaman po itan tatong kanan nan chim na kasante kalimpak the fifth regular session and legislature kaisap o bilaren po itan tatok chikan. Speaker di Honorable House Chilamperit Pachawan Rachangata wiya malam kasante kalimpak Nicola kaisap palimensangan may isap pare kaisa kayo o lukoyang kuinin liyan alaman wain ponpe nan wasan wiya malam o puinwat wilkamay Christian Rano King Milen Melka Takon Milamau Kay Pacheng Lolo Rachanga Tanawiya Sang One Baran Tepster Paul Mebluya President and UCCP Church Council Nikayon Ranan Jebana Watch Nintu One We Have Talk Speaker Lambert Pachawani Tiata Kamti Choror Ew Maban Sagara Kabina Ong na legislature case Pachawana Navatar and Chialan and National Wiyalam Kasante Kalimpak. Pilibildaong Kamti Chororo, Chime Senator Marvin Yamanchi Chairman, Senator Sheldon Chinet Chowa, or Senator Jason Walter Chowa. Floor Leader Magara Mikael, William de Uyakapes and Royal Officers Kanan Queen Lianalim, the Queen League Assemblewat, Senator Erlin Movic, Mepachawan William de Legislature Uya Sagratan Kaping, Om Queen Watch. Mrs. Sina Lawrence, President and Queen Lianalim and Wayne Ponpe, Mepachawan William de Queen Watch o Sakarkita Right Chungal Kaping, Pwede Anso Mamuyang Rai Ran Kakparak, Queen Ko Kusunat Kaysa and Wayne Ponpe. Nikalamawan Ranan Jemna Kasante Kalimbak, Legislature Pachawan Aleda Special Committee Report, Sero Bayo Lebnial Reisa Keo. Magaptalang sang County Choror na sa Karakabina. Iregan mesansan ng report Choror. Kaya nga poitan sa bulimeten kabinaya chungal. Poitan yan kabinaya chungal office. May isa kriya barek sa kayo nakulagay sa palimensan. O iregan mesansal. Yun na yung aking iralap kayo. O Sunday repatriation, the Colomotoni Railman Punpikan San and Wayne Kuam, Magosandian may 60 barek 3 sa kayo, o esansal may ret at kamagtuwats po ita. Kariyaw, and Kabinado Ben, the Pasapan, on legislature resolution is isak tayo, Labinial Reyes sa kayo, Magugatala Constitutional Emergency Order Reyes sa Labinial Serulimao. Kasilu, Pairequest Pilkan, tagamatakan, may pagkatariyang or legislature, Melin mepit po yung Attorney General o renovation and tewanon dan office kan and campaign sa office molen kopong office Attorney General. Kapayo pajamet si kapina and kapina ya chungal kaping ong legislature po kita tawag panayakan maging sansal o supplement ya chungal ran mao and kaya mao ang legislature kaisa. Kamogitin budget Kamagitin budget yung mga kaptulong sang Senator Nelbert A. Perez, po legislature ang kapacho yung non-budget ban registration fee o moranan sa bakan. Maayi melin fee which kinbukbuk besang non-parakan. Kamagit alalta o kapkalang kampiyantriyan ko. O iran po itachikan ni May isak walu bari katri isak kayo kulak 12 minutes isak lamaw tali palimensyang Iray po yung kaysa Kriyawakan, Section A1, A2, A3, and Ponbe Island Central High School, Tepix, Parak ni Ovisil Legislature, Metuyak Senaray Chungal Ka School. Speaker Lambert, Vice Speaker Ituin, Senator Sendelina Leka, Mawia Chairman and Committee School, o Vice Chairman Son Stuart Carr, Pakasamoy Ray Chun School Bukas, o Vice Speaker Ituin, Mawia kawewe teyukiyang right chon school kan puko kan o kasantiyan tatong kan ang balian kawat ako sunnet. Pacheng right chon school kan yeso matag Mr. Chan Malakay o Mrs. Orantra Pagalanto. Committee meeting kan
Ni May lima barya gri sa kay ulagay sa Palimensan. Kamtian mo ni Ban Kawit and Chairman Stevenson Joseph. Patroyan ng karong-ronggan kamatan ko sunod ng Bibuli may isip tuwa ulag niya gri sa kayo. Met na ba mo kadala ko sunod ng wait ba ko na isip li labi niya si Lisa Korea ulag niya gri isip. The CPA and Baran mo ni o parang natawa Korea gri sa kayo. Kamamatawad pantita takot-takot siya chen tatawa kong kadbansa. Women Committee Director and Bansa o Chief Division in Public Lands. Ni May wano barya gri sa kayo lagay sa Palimensan. Committee on Judiciary and Governmental Operations, Senator Jack Harris, Patroya Chairman, Patroya ng karong-ronggan LR, the resolution isi sa kayo labi niya gri sa kayo, na withdraw sa non-committee. Pil ni May wano barya gri sa kayo, Committee mo ni Pil Patroya ng Pileo, karong-ronggan Kamatan ko sunod ng Bibli pa sa kuwali ulit niya Luriesa. Met me pagbagi, muni yung buwan kota, o sa use, uyaw taan payaw. Mabaan ko di mas likin pa na buwan kak sa use right sa use takan. Pachen kamtinan karorong ye administrator and OFA, original staff kan. Obsen pachet, board and OFA, o MN Semen Science PC. Ni May isu barya gri sa kayo lagay sa Palimensan. Kamdi ka parabatkan ang chayan ko sa Senator Jack Harris o Adelino Edmond, Patronia Chairman. Patroyan ang karong-ronggan kumagdin Pachediyo, magkaptalong sang Senator Nelbet A. Perez, po legislature ang kak Cheka ta development diyo mawiyaw ng Choy, tawiyaw po ang Choy Island ng Wayne Matilinim, masu sa irata wasak sampalakan, daman wasak set. Pachen kamti kaparabat, yemenin katarlabalak, Speaker Meninjian Sap, Ocho Ekan, Director and Sap, Chief of Public Lands, Tourism, Opsen Wasapatakan sa National Government. Ni May sa kayo barya katri sa kayo kulagay sa Palimensan, kamti kaparabat ka ng Public Works o Roson Mao, may Senators Evelyn Movic o Sergeant Chinet, Patronia Chairman. Patroyan ang karong-ronggan kumagdin Pachediyo, Makaptalong sang Senator Adelino Edmond. May pit wiyawtaan paiban pilakan ko sa nanairke. May muni pa kutaran sa wiwaray larap sa ikin siya tatawag wiyawi. Kamti warabat sa iwan General Manager ng PUC o kaunan PUC. Ni May sa kriyaw pari sa kayo naglagay sa Palimensan. Kamti ang Rosan Mao, Bankawit ang Chairman Sergeant Chinet. Patroyan ang karong-ronggan kamutaan pagkabag ta resolution ng basis sa kwali ulit niya rey sa kayo. Met mabaan ko sa pagmauchu trong na kamutaan ko sa nadiyo ng Congress ang Wayne America. Mabaan ko sa nadiyo pwalban kapal maging paradasan ni ukukilan ng wewe. At meron lang masakan mag-Israeli ang patroye. Kamutawad, iyan mabaan katan ke Insular Area Climate Change Act. Pachen kamtinan karong-rong ye mayangaki R&D FSM o R&D Bombay State, Public Affairs o Opsen HE. Ni May payo baryo sa kayo, Mr. Nixon, Speaker, the Honorable Ausen T. Lambert, Batsawan Katarong, General Manager in BUC, Mr. Nixon Anson, Men Gabeseo. O na Men Gabeseo, Speaker Bajawan, Main General Manager Anson. Nan week me bajalaro itungalen ko kabamele long managap silimen sang sa Mataylob Sen Bombay Utilities Corporation na yang aki Sen Katobilip, Mewia Management Information System Manager, Kenny Obispo, Mewia Collector, o Brandon Martin, Mewia Meter Reader Supervisor. Wege mata-mata o malang mao. Merechungalan ke ni arai pacho ni chungalo biso chuki yang ye kapal banai chungal paipan and bill no raila ro sura paipai ragawe wayong ye may rail makin buka ke rating o billing the water o gibesan tarwatan makin kasaleta one bill men pin tatang gila nansong bungkan o kabatsayang buka kapi collection Teragatan Paipan and Service Watch. Ibajawan taula kapyung ong Arail Pueki, Arail Puligidi, Arail Chumalanso, o taula kawan
Pataben o karbe kan may solar point gi chumal pil me ininin sansalama om chon way puegi irawo che sansal nan wewe nan radio anso kay na pacholar. Ipuran kaprayan tamay kin kalap pachoan laba-laba kanan PUC kan memang kumain soce men karonge terongiye ayatuan amai ban kap karonge terong aramas soce bil meyang sabal man ki dachumalen ki saman ka balwat yei garben ei soce pan pain ei chumal poipan lau pan mie apol pen aramas pukat me chiwola poigi soce men karonge terong rai ibil kawai-wayang rai wan choton aramas Makelele dire, macungalan ki saman kapal, may chungalan ki, may epu sama. So baca yang rail kanan ko sanan paligaro wisono. Ibil bacawan kasalayang rail, kapung may chungalan ki di sang ramasakan, rail kapung ki yung ye, poinen rail pile ilinin poy chikicikla morin irawat sansal nan wewe tenan ratio. Rail Pacawan kamele yung iya may rakapalakan, mesansal re apalyalar koto, leli irail kan nagogosan nan palikir o waisono. Magkisiniyang maganchapin kamakit meter kan, mon pile ban chap kakoy re. Mie 1% yung ban kachororasang nan poinen aray poipan, te poinen pil. Ira kampu ka chongiye iwyage chumal kapeng puigi sangan tatak mau kap kan na mana kap silimen pukat kasale yongiye o ipegi tatak mau pukat chan kap wan lamowe poya uya ka mau ben wi bakon bagin tatang ki sabi suwat NP sang PUC bagsen sab suwat ken kachana tatang kan Puigiro mau buka cai pacawan ong rail dinogi yang rail rano cai ban pacawan sabiatar paine cungal puipuan lau puipuan koros kan puipuila duwan kap o matang koros kalangan in sawas pene mesansal masuri sawas pene watch uya isme cai ban kasik me bana baliela ka bal watch pokusunet kosanidir isme ban buwa ki sampukat Kalangan yang manakap ko tatok mau makmai kasaleta. O kapian siliwo usepan pagkatarian kapnan win punpi chowakan and 10th legislature chairman and BUC board o manakap silman kan. O mangi the way ke menan week me patalaro on choton aramas me ali di COVID-19. Magabin salerla ewe malawla Pilalaut siya wanaramasakan me aleti me mimin wanaramas million payo point walu o irail magandang saleta la patubatan wanaramas walinan walapit te 86,000 kumangi dawewe kinaramas malit year COVID-19 nan samparan watch pachoyer no wanaramas tonangin million ebukisama o magandang saleta la Pato-patoya no wanaramas million silu sama. Kumangi dawewe keme. Wainamar ka magayi watki we kairta. Uchungalan ki kakana bari sang-sangan kabalakan melel kabal metu ate sumao. Takabin salet wad nan sampa. Irait yang kisanan way koros mali di sumo ta kami sa letuot. Mimiyar ni po na ngaramas million silisek sama. O makabin sa letara mimiyar po na 11 million. Puwi kisang ni sukaw tree and Jeptan sumawat administration in Mowat. Kumangi the way keme. Way makarani kichay, way naway. May ramasakan na alidir kami sa letuot. Patapatroyan wan choton aramas
Silinan pa katria buki pegsimen. O magabin sa letalar. Patapatron wanaramas pa begitu way kriyamen. Kumangi te way way makuam no yayo way makarani kecil. Wanarai coba naramas akan dibelale dir kadin salete sumawat. Patapatoyan wanaramas tuwa ke disiakan riyamen. Makadin saletalar patapatoyan ni wanaramas e buke pek o irai kan male dir sumaw takadin saletuat pilmaula mayota sangayer mimini aramas isikit wali buke wali akan Kumangi te wewe me tagin sila sila COVID-19 patapatawataw sa akan nan ponpe Erpuega kasampalen to ko trong komui o sabon mo benay rongan wigot na legislature patrowan kangangabe chon ponpe yusap mailan katlaw patrola o katbita patrowan vaccine de tagin sila siluat kap ni manunian wen ponpe te ni dispensary nan kolonia town O i-metirakan bagago kanangan sansalang programan sa matay programan wikot, kalangan o kasililiye. Main ko.